بصوا الارقام مش ملاحقه ان هي ايه ده؟ مقفوله الكترونيا للاسف، مقفوله الكترونيا، هم عارفين. اسطوره. ايه يا جماعه مش كده يا جماعه؟ انت معايا يا عمنا ولا ايه؟ انا ارد عليك يعني؟ واحنا يعني انا مش عارف نبتدي منين بصراحه. مش هنبتدي، احنا خلاص يعني مش حاجه تتقال. من 0 ل 100 هنشوف العربيه دي هتعمل ايه. ال 07 الجديده الريف من 0 ل 100 دلوقتي حالا. يلا بينا. بص الارقام هتجري ورا بعضها ازاي. جاهز تشوف الارقام؟ بص الارقام مش ملاحقه ان هي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا باشا؟ اوه، ده احنا داخلين على 200 في خلاص. يعني اكتبوا لي طب جابت من 0 ل 100 في قد ايه؟ احنا 195 مقفوله الكترونيا للاسف، مقفوله الكترونيا، هم عارفين. تقدر تطلع قوه اكبر من كده. طبعا العربيه 495 حصان اول ويل درايف، 595 نيوتن متر، فتقدر تجيب 300 و400 كيلو متر في الساعه عادي جدا، ما عندهاش مشكله. ولكن هم عارفين كويس جدا ان القوه دي في عربيه مدينه خطر يا باشا. ما ينفعش. هقفلها لك 190. ايه يا جماعه مش كده يا جماعه؟ واحده من اسرع العربيات اللي جربتها في 2026. يعني ما كانتش اسرعهم. انا جربت الافاتار 12 برضو، كانت سريعه بصراحه. افاتار 1 2 بس دي اسرع ولا ال 1 2؟ ال 1 2 اعتقد اسرع، صح؟ انت معايا يا عمنا ولا ايه؟ انا ارد عليك يعني؟ لا دي اسرع. لا الافاتار ال 1 2 اسرع. ال 1 2 اسرع صح؟ ال 1 2 اسرع. دي تاني اسرع عربيه جربتها في 2026 بعد الافاتار ال 1 2. اسرع عربيتين جربتهم السنه دي هم من افاتار. انا مبسوط بصراحه، ونادرا لما تاخد تجربه قياده كده بصراحه. يعني هو في ايه طيب يا جماعه؟ واحنا ليه يعني الدنيا بتجري بينا ليه كده؟ انا مش عارف. طب سؤال بقى يا محمد، اللي يقول لك الصيني كخه وحش. لا ده بقى ربنا معاه، ده صعبان عليا خالص يا جماعه. ده محتاج يجرب. على طول مخلص. هو اي حد بيجرب بيقوم خلاص نازل من العربيه دافع فلوسها على طول، ما بيرغيش كتير. ركبت افاتار، سابوا مرسيدس وبي ام دبليو وركبوا افاتار. اسمع اللي بقول لك عليه، او عنده لسه العربيه من مرسيدس وبي ام دبليو واشترى دي. تخلص فيها؟ عمال ربنا يبعت بقى.